Sini sambal telo. Oh, berarti dari telo ini Iya, bahannya? khusus, ada cabai lengkap, apa-apa, jadi dia blending. Bikinnya pakai bismillah kan? Lagi sambal telo, mangko dicoba, Mas. Sambal telo. Telo iso disambel ta, Bu? Ya kena, Oh, masa iya. telane tok ora disambel ya nganggo. Telo itu pohong kok? Sing rambat, Mas. Oh, ini rambat. Telo rambat. Ora, ora sing kanggo ya telo. Oh, telo. Boleh. Iya, iya. Iya, Mas, boleh tiba sambil ya, Mas. Boleh. Kene roe. Bukan bohong loh ya. Muntul, muntul. Bukan singkong ya. Ah, betul. Muntul ya, Bu? Muntul, muntul. Bacanya muntul. Muntul. Muntul boleh diku. Ini kayak sambelnya kalau di Surabaya Semanggi. Semanggi Surabaya betul, pakai Mas. ini. Karo Jembak barang. Iya, betul ya. Betul. Iki sing garai anak ini, Bu ya. Sing bikin ketagihan ya. Oke, Mas. Iki ora mangan-mangan. Mangan kok keri, mending videone. 5. Guys, tak kok terus sambal buke ya. Lho, Mas, buke. Boleh iki enggak diremet iki, Bu. Ora, iki lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain Di hati. Oh, iya. Pas. Oke, sama sing nali, guys. Apa kerupuk 5 itu? Iya. Berapa harganya? 5.000 alias goceng. Murah banget, Bu. Kok enggak rugi, Bu? Tak mene iki 5.000. 5.000. Kok nek mulai ning Lamongan tukane rek kok. Iya. Murah kok mendingan. 5. Nanti sudah dimakan. Harus nalain sampean. Bisa dia ibu ya. Ibu Ibu tutup rai ya, Bu. Oh. Saset. Ora ae. Tak kayak kene. Padahal nek tukune akeh yo seweneng yo jane ya. Ibu ya. Cepet mulai ya. Iya, Mas. Oke, Bos, pecele pakai. Oke. Lontong pakai lontong. Iya. Lontongnya nggone ning kamar. Dari kamar ya, Bu. Lah ora sedeng tempat tinggale, Mas. Tolong Mas ambilkan tangan yang Ambil, mana. ambil. Butuh kamar iki berangkas iki. Berangkat sih. Nah, berangkasnya, Mas. Oh iya, lontongnya dawa ya. Lontongnya kok cilik ngene, Bu? Hah? Kok cilik lontongnya? Cilik tapi dawa, Bang. Paimen yo gede. Lontongnya. Oh. Nggih Dewi, kabeh. Nggih. Damel kiambak. Damel ki ambek, Nah, Mas. betul. Terus bersama maknya ya. Iya, Mas. Lebih terkenalnya maknya itu. Oke, belum mang wis ora butuh berita aku lah pokoke. Nah, wae biasa ya, Pak ya. Oke, belum. Tapi harganya Sama. 5.000. Mana bangkrut aku? Piro, Bu? 7.000 sama 5, Mas. Mana le? Lah, apa nyedok welut aku, Bos? Ini kayak apa? Pintu welut kayak apa?